sarang kena hang malu. Ian ulian rahayu lah rasa tan sideu kaisidan nekengket patut sanang margiang lah. Utamane lah pan sideu jangkok kekuranan kelawat lo. Oh, matur jebos. Siosan ngalih rapi bencepok lah ide kelorano nya apa sih Kabeh jantan ngireng sampun nabi Senya. cokor dewa niki jengah ratu jonggrang musian tan sido jangkap mau kurana keluar orang sampun nabi niki sampun nabi Jongrang wesi ilang nage paksa napa mula doasa nadi lekat jelek kepakan luas di pelakan adem laganang rumah yang barangnya mulai alih kalau yang saja cara lalu ini mula peraratu Jongrang wesi bapak nama nak mula kasub tuganane mido ngelah sesenengan kalau marah ido gen senang ragau nak istri sing teman mesewo maro kalah subuh merabian nak istri suamin naki raka naki gebuk sedang ido kayunya sing di subuh balu kerbakat tanpa dang doning satyo nak istri kin rabi nuak rako mesatyo sedo sarang raka ido awanan kayang jani kene sing kebubu ngalih kuran yen ketuling pidan mula jelek mula yen duaso lekat bikas mula jelek kayang mati nu abo jelek yo bo nang ada yang malu bapung raos mekejang subuh sido ban bapo nyarjo buat kejelekan lah nenten malu kayang jani nenten titiang kemau nuning jaga te sampun nuning ring pemarkan cokori dewo pikayune kaon nah mumpung lantas telah ke bawah jelek pang mau bukti kejelekan lah pina keuntang kayang lah mula lakar ketemu tekeneng bapo kayon jokori dewa sapun napi uno kene nyuakang pianak bapone loh ratno walau kad diarap pono bapone ne pianak bapone nyarunduk si pemargin lah pengklu pengpat lemaseng lah loh ratno singnya awenang mau tu marikoso lantas kayun lah sampun boleh mewali-wali ngararemih pianak titiang ipun nentang ngiring mana pikayun syukuri dewa titiang nanang ne sampun rauh makin sampun api nah nejane mumpung bapo jangkep kelawan pianak bapone besekan pa pinah bapone boleh kengken ban bapo pang sidong aturang loh ratno mangane pangnya mekuranan kelawan gelah mangdo titiang netakang mana pianak mangdo ipun ngiring pakayun syukuri dewa ledangan ratu dua bongingi titiang sampun tua kemana untuk titiang mana pianak titiang donengipun sampun remeh kodewo nenten teman jaden titiang mapajarake saleripun nenten pacang iring tutat ledangan titiang nenten ngaturan kengken po ide pianak bapone bapo sing ngaturang iyan kene patuh hitungan bapo kelawan pianak bapo suksema titiang ring wacanan cukuri dewa pina kecihna nenten pocol titiang meting-meting ipun saking kantun-kantun tereng memenipun kantos lekat bajang katibangken nantuk titiang ngubukin sami picutur titiang totangipun punika awanan manut wacanan kodewa patah manah pianak ring manah nanangne yen gadi kodewa yen wenten panah alpaka tempal ring reramo niki ne becel nah iyan cara bapon me ke bawah melah
Wala jengah, ratu jeung orang wesi, jantan sila Doneng jangkap sami pokoknya sios kalau becik rano. kordewa ring Antosang becik nah, tiang. kengken penaten bapone. Antosang. Dadi tulungin yang me. Lu kengken ni bapa lu. Jadi matakon dia anake Pianake kengken beli, pianak yang ganda ano kanidon anake lingsir uli yung rangus. Dapin bapo cuma dia. Pang doa dia ngalan sengkalo. Meraso nyenunda ngaturin idodane kramo banjar. Tunde nongosin bapo cuma. Yen subo pailah bapo patut mati nak sing buongan kau mati. Ada bapa Rofi. Tantang semua. Walaupun tepukin yang tinggal Pinsek na ingatan. Kengken bisa mani na nakalingsir itu di Ratna duit ko. Yan dadi te pangidit yang beli. Ang sabli. Diapin beli ngalin maluan. Nu ada meme nenek patut idahan uni nai. Kengken. Kengken. Sapetilar Cokori Dewo. Sangkane ngatur pawungun di tiang ngungsi ukir mega kemaring ruruh. Selendang sutra nih. Sapunapi pemargan Cokori Dewo ratu dua. Ini bapak. Melarapan atur pangun bapak nih. Mawastu asung kawin sida mapik oleh pejalan gelane nih. Ini pusaka kabinahu bapak. Mungkin ulo ini. Ayu bakil. Wawanin di tiang ngatur di tiang wau ring Cokori Dewo. Sesampun Cokori Dewo ngaonin di tiang lungo kemego kemar. Rauh idenake lingsir saking jong rangus. Ngarsa yang penyeruane pianak di tiangipun luhan. Ratna. Doning nenten wenten manahipun ratu duaku. Awanan di tiang nenten ngaturangipun ring idenake lingsir. Kawit corah pekayun ido. Dan mo menawi ringan ido wenten nyareng. Saking pungkur di tiang ketuak kedempung. Ini bapak dong kedempungan. Wonten waku. Mangdo nenten bekelang di tiang padam indike puniki. Lu apa nih? Rumah sodan sido antuk di tiang nutup bang. Kewiyaktian. Luh Ratno sane angkenin di tiang piana. Menyen ya. Kawit boyo pianak di tiang. Menyen. Tan sios ido wantah Gustin di tiang. Saking Ratno duipo. Diharatna sari. Mingsikin gelah. Wenten di tiang. Pecak pengambih ido naki. Ini dong pamananom. Kemudian marah paman matur kene. Ini bidan pasti kesengada wicara rahat kejani paman. Mangdo nenten natur di tiang sat mako mapialang ring pemargan Cokori Dewo tangkil wonten duaku. Mangdo Cokori Dewo pawikan. Selendang sutra sane keniang Cokori Dewo ring silo kembang. Bener. Kawit layon idenake lingsir Gustin di tiang makakali. Ajeng wan gelah maka kalian. Awun ide sesampun geseng di tiang dinarma yang di tiang iriko. Emen. Kelanya dia lah kan. Wih. Kudiang nih. Ampun puputan nih Gusti Anom sampun sedo aku. Rumah sebinyul pasuican kawin nih.
Besekali bapun yang ngemasin. Konen sidak lah ngawalas kengken bakti ni malu. Jadi kudiang jalan mewali ngalengalan. Ungsi jagat surya dwipa. Apa kukul banyare. Bang presiden bareng-bareng kerja kemurung. Jongrang usilan. Alon-alon mapi kayun wagung. Mapi malih kokori dewo kantun munut. Pusako ne puniki paico ne ring gunung mego kemar. Kantun letuh pemargi drue. Bos wawu pisan ing serang layon dan Gusti Anom. Sapunapian masucian rien. Saja luwung buka turcane. Pangsing kinucap cuntake. Mapan gelah munut pusaka suci. Miring gelah mesira malome. Aliang ibu ni tongos demekelo. Saget sud maluan alih gelana. Inge ngararis. Mau kalian malam. Mulatan simpang kengin wetsanan nakiksa. Ngayu bagya pai depannya melarapan pusaka suci si depan ngemoleh. Tuh kita besekali bapa nih ngemasin. Asan. Yen berani bapa si depan rongos merah ayu. Raudan. Mulas sakali mulas lah rongos lah juang bapa. Asung ida sang yang para medita siderahayu pejalan bapu di kedituan. Kaden cai ne barang-barang meleganang lur ada dengan pekan di bidang. Ada yang merasa hidup. Ada yang mati sing ada kena ngapo. Dia yang mai sing udang-udang kamu dia yang bandar. Nyen ada yang ngide, terima kasih. Nyen ada yang kematian, terima kasih. Yang matian udah apa? Yang paling bolos. Tewas sang ada gaya bu. Saya digemai sangkaning murang-murang lampak. Utang-utang iban. Mat nyat pada di Jongrangosi. Mad Prabu Mumu mau kejar. Suruh mulai banak lo. Tiang sing demen nempuh kena mulai banak lo. Kanan tiang kena karmu palonya. Kalau dia mekat. Dina kuda batisnya. Baik tiang lagi. Tumblok cicing. Jadi pang melaban gelang raos nadane. Dan dia dolar. $1. Kene larna. Melang mau jalan nih, baik tiangnya kan. Yen mula saking tua saja cai. Mat nyat pada di Jongrangosi. Nggih. Melarapan parilaksanaan Gustin Ceritan Rahayu. Nggih. Cai nyak duduklah. Ayo nunduk tiang. Kemudian sing. Tiang terima kasih yang nunduk aku. Yen suba megedi uli Jongrangosi idapna cai suba ngelapa menah di sejeroning pau kuda. Nggih. Walau jadi geladot nawang udiang kebisan jadi. Kebisan dia wadah dua lah kebisan. Udiang do. Nyampatkan pulas. Nyampat kening pulas. Iya pangbedekan pilihnya. Nah. Kelas sing memboyo jeneng muntu kebisan cendol bidang. Walau kene.
Yen prade cai subenekat itu di jagat gelas Surya Dwi Puadane. Nggih. Kengken sime perahane majalan ditu. Awe gawe kekertaning jagat tututan. Nggih. Pelajen di bawah menyama beraya. Nggih. Alih pesewitran. Sila karmone. Banyak anutan kengken sesananing tri kaya parisuda. Tri kaya parisuda, menungning menyama braya. Bener. Metingkah panawang. Saya nawang apa tri kaya parisuda? Tri kaya parisuda, ning Apa toh? tri delu. Ah. Kaya sugih. Suda sudando lacur. Asa sesugih lacur kowe. Ya. Tensi nih Sing, turun sing. kan. Tumben jane gelah kene. Nggih. Uyang-uyangan. Uyang. Ah, tulung. Mailah beli kemo, main ngalih dewa. Tulungan dia. Beli semeton di mana? Aja mang main. Ah. Betul. Bar. Pulang. Ije keralio ini. Kira go perot sinyak lae bakal dok aku. Karena belum lah. Aduh. Ya. Bungenen, bung bar kamu. Bungenen, ulang bayar. Bayar. Baik. Nase. Dore. Ulang. Jalan. Ulang nih. Tadi sih ada dekat lah. Pasti nu singar pada galak nih. Ah. Loratno. Loratno. Lari jalan. Nih samping. Loratno. Ya. Mai. Ini kan lagi. Weh, Hah? kamu itu bagus sih. Tapi niki. Bagus ya. Sinawa. Ya, gelah toh. Gelas sing nawang. Kemudian cai milu menggelah. Cenah dos menggelah. Melah pengrausnya ada nih. Ada di tiangnya. Ada di tiang Petro. Antro ada nih. Petro antro. Petro. Tulungan gelah. Pendangannya nggak diolah sulit kengken jaban cai tulungan gelah. Yang sakit sida ngelemesin ya ulian cai bangu pak. Apa katanya gelah nyadi emang. Endan. Lo, baik sakit, nas sakit. Apa obat sakit nasnya? Kejong orangnya Novadol, nah sakit pensiman kopi ini tonton. Kopi nang, kopi anu nih ngenang sakit nas nih. Kopi banyu atis itu lo. Seriang ada cekilan. Atuh ale kopi. Sekali. Kopi itu marunya. Ya. Orang kopi ben selamnya mah kada. Bro, Selam apa? Hitam manis loh. Ati anak. Ide tulungan, dia ide bantuan, dia yang ide ngelemasang.
Banyak lemas. Karena anak sekarang banyak lemas apa engken? Engken. Lemes seni. Bang Upah. Engken bisa ancok-ancok Sing jalan. jeung pangnya lemes dan Man, tidang idena bantuan orina ngelemesin. Itu dini dan bau pa. Bang Upah. Apa pa? Apa upah nih? Engken menjalan gitu kejokan batasnya. Ya, Engken dong. kerang bungang suang nih. Muni deh. Ini. Hei, Aku dang Pak nagi upah. aku udah ngale bapak. Ye. Bapaknya. Bapak nyen. Ini marah kopeng Kornel. Aku dang Pak, aku dang bongkos. Aku udah ngale bapak mau bongkosan. Kengken maksudnya nih. Ya? Bapak apa mau bongkosan? Bapak apa nih mau bongkosan ya dang? Kalku diang mongkos bapak ah. Mana nih kok? Upah aku dang Pak, aku dang bongkos tawang cai. Apa itu? Rokok. Sinjong ngale bapak mau bongkosan. Apa? Roko kune. Rokok? Nggih. Rokok apa nih? Ya? Rokok apa? Ngelah rokok? Lah roko? Ih, gelah bos nih. Gelah bos nih. Coba takonin dong. Nggih. Gede-gede rokoknya. Apa orang? Apa orang? Apa kone? Gede. Gede-gede rokoknya. Gede-gede rokoknya gitu. Nggih. Rokon gelah? Nggih. Yen rokon gelah gede, kuala bawa. Goyang! Ken nih. Ken. Rokok apa? Rokok apa? Rokok apa gede bawah? Rokok apa? Mesin sawang, mulisa. Roko gede bawa, madan roko lemputu. Baik. Rokok apa ya kaden? Rokok lemputu. Rokok do tawang. Nih, Terus yang ada lain menurut rokok sampurna dan. kok sempurna. Oh, Ini ken. iya. Yen sampurna liu macam nih. Iya. Ada king, ada mil, ada medium rasa mentol apa ada. Wah, niki sing nyuwun mengenap. Niki tenan rokok biasa. Niki sing jajal bunga dolar. Rokok lemputu. Kan rokok apa? Rokok cerutu. Wang, rokok cerutu. Rokok apa? Rokok cerutu. Yang mana? Ya? Masih mana? Sing mana? Sing mana? Ajom nih. Yang tongo sing enak. Nah, Nah, gelas yang keberatan, Bro. gelas yang keberatan. Yen dimuni-muni masa sing kuku ngale somah ke bata aku deh. Masa gue sama aku deh. Sing besek bintang di langit itu. Bukan satu gadis di dunia. Singgih saja lingga aku mia mendon kelore. Di dunia itu masih lore. Kelas yang demen ngale somah ukut ulian ben memaksa. Memaksa. Yen mula ulian ngangsa-ngangsa cak daja. Daja. Kelas yang keberatan. No. Kelas yang keberatan. Kemudian gelah dini medet mata. Pameran. Saya gelah ngoyong dini. Nggih. Nyakit hati. Leper. Letuh mata dini longklah makan. Ayo. Yang. Nyanyi mak. Nyanyi ngangon. Ya. Halo. Weh, wak jeneng jelek, ada nak ngelemesin jegrius nyakin lagi. Sing dari nyuang kijab di mana? Kejang bisa aja nengokin. Oh, yang cara cian jenangnya jelek, asal ada nangan serang, Bang. Jeng serang. Jangan lah. Kalau memang dia perlu, biarkan penasaran.
apa kone? Yang Len, kalau dia memang perlu silakan ke penataran. Wah, ini Maret jelma pulummu. Biarkan penasaran, tawang. Apa mana gitu? Panglah kone buduh kini ya. Wah, Saling kita yang ngaji kan. mek kalian nih. Oh ya. Lah ternyata Buyo kelang yang kalian ben uyut. diriku tersipu malu. Bila kau tatap wajahku kala berjumpa saat bersama dikala berdua entah apa ku tak tahu diriku jadi membisu saat kau genggam jemari tanganku bahagianya hatiku walaupun ku tahu Walaupun ku tahu cinta kasihmu terbagi cinta kasihmu terbagi, namun aku tak kuasa namun aku tak kuasa lupakan dirimu karena aku cinta. Kayaknya man, Bangun. kuangan, Kayaknya teman. kuangan kopi banyu atas nih man nih. Mana kan, mana kan? bukan apa nih karena cinta. Ada nak kuangan kopi. Diriku tersipu malu. Saat kau pergi Begini nih. Engen, terus soket kulit gini-gini nih. Sakit dat weh. Kulit pidan cai ngeraksa gelam kerek Begini. Taman jati numpukin diriku tersipu malu seret. Bangkiang nih siang, di siang jak. Awakmu leganye. Weh. Kene nah. Nejani pangsing mebalih duin man. Nih, Pang milu barang ngerasayang. pengendan. Mapan yani marah begening nejani. Balas. Yang Balas. Weh. Apa kaliwasin? terang benderang nih. Gendengan nih. Balas. Duduk. Jawab gitu kayak gitu bingung bener. Balas malah nyungengit. Jawab gitu nanti. Jawab. Aduh. dan apa sih kedo lah. Sungguh mati aku kecantol sama kamu paling enak. Kamu memang paling jempolan, body seksi angka 8. Adik kedo. Jelek. Angkat 8 jelek. Dibanding orang jelek, Dor kemong betan kemong.
Gemong dan gemong. Bangkiang ini jenik. Gunung layu. Gejolak Cinta membara membakar dada do asiknya. pegat kene sambung. Dukun ingin menyatu rasanya, ingin bertemu malam minggu. Jalan-jalan nikmati malam minggu yang panjang. Hangat-hangat pisan gejolak pandang pertama bagi gempa yang melanda, bagi api yang menyala, goyang jantungku, nyala cintaku. Lar. Kendak udah kene. Lar. Kai. Cuma megendeng sih kain. Ulun. Ulun cara apa? Cara cicing kesango. Mencai kain. Kain cicing tamplik motor. Lila. Lar. Kene. Siap apa toh? Teko. Itu. Manuk penginat lah ke panggung. Ini kesempatan dong, Benpok. Apa kalalen dong? Encer. Apa encer? Sek. Bless. Yes. Ayang. Wah, Nyuria. Orang daerah rawan celek. Kekengkene. Aku jangan nih. Nah jangan. Sing loratno menyen Dia putri putrinya bunga persik. putri bunga persik. Please sih dong. Beli Wiro Sablan. Ini. Bunga persik. Iya. Biru sabla. Mengganti. Nyen. Guru badang. Lakar kijang. Lekar indang. Kale apa? Kala duang kelang. Kene nah Ya. yang bener putri. Macan
Yang? Pian, Bro? Kagak dok ewa. Ya Haji galan, Bro. Adi ngurusin orang tua. Maksudnya gini. Kira-kira asal sudah cinta sama cinta. Silakan kawin lari. Ewa saja. Kawin lari? Nge. Ngantena melang melaik. Kanten bilang mulai pulung babak belur nasi. Kengken tuh. Urusan orang tua nomor 2. Oh, sing morang. Jageres. Sing ngapa baju, Bro. Sing baju kawin melalung Kang Wang. Bani tuh. Naik geres. Jani tak ada kayak gitu. Ulah haji galak kan takut. Bogan pidana. Nganten ngelasen nang pudro. Takoi haji. Cucu. Udah wah. Mong angang cucu. Tuh. Lung untilang cantik saya. Lung kemikang bungut ini. Ina liang wakil pemantos terus. Patut cai bisa mau pengatur marap kapin pianak bener. Dong tekan tekedong kene atur cai ne. Kengken atur tiang. Kengken atur tiange. Kawin lari gitu. Sira gitu. Cai matur kita busan. Adene Gusti jak demen kan nggak masalah apa. Jak demen ke Gusti Mia kan. Dia napa merasa dengan jelema tiang sendeman sing kan ngurukan kali-kali dia kejelek-jeleke. Ngerti sih Gusti. Ngerti sih itu. Dok. Kaden cimpot kopeng benone. Ya? Kaden cimpot kopeng benone. Anak keempat, anak kebolong. Dia nak mempertanggungjawabkan kengken omongan tiang. Yang tu dengan ngai kita teman sejang biakan. Teman kan ngai urut katanya. Dok, yang. Dok apa dok? Lampu sorot. Sing nuati pun jatene. Aniken. Dok apa dok? Oh kamera. Bro. Ne mata duen klik-klik cara matan barong sing ngenot apa? Ajak mata ne batu-batu kengken katanya. Mang iwasin. Dong aniken. Dok apa dok? Aduh, aduh. Nang udiang cimelinar. Dengan mikir. Diang. Do kilitan apa tuh? Para sedaten mau pincer barang. Kilitan curak. Nah curak gitu. Boleh ditelon. Cepet. Ipa nak curap beli. Kalau beli gelut marah. Adi piye nggak? Ah, curak makelo piye. Yang produk baru mana pengit. Rok. Ya. Yen subolan curak. Kemudian ditujang di kuping. Beli jabo. Entongan. Oh, pas yang merusak lingkungan. Ada bondek dong. Ngenyen jetawa. Doang. Nih. Dongang. Dongang. Dijauh. Kotake. Hah? Di kotake. Kengkeng nih. Dongang. Kis-kis. Dijauh. Di kotake. Kengkeng nih. Ore no orang beli. Dongang awak. Lebang vô nè. Hả? Lebang vô hả? Kengken nih. Demen san. Bol lekar luas. Kamen gemes kengken ini. Lu ngatur jene truk. Lo ngengken dia. Dia gusti demen san demi kengken do. Kengken dia. Di kota, keket deh. Yang orang itu. Cai matur kita busan marap kapin pianak. Nah, demen san miyakan ini nane. Kengken kadene nane. Tro muntungan, ambilang ngale kata. Bongol. Kaden tipe bongol kopeng bapone. Anak ke bongol, anak ke nina. Yang penting apa orang kita tanggung jawab abang. Udah ngai kan. Hok, Yang
Ia namun tu sumekan dingah apa kaden cai sih. Ani dingah apa? Kotak orang cai. Ani orang tiang. Kotak. Benar. Mulu saja. Ya. Iya nih. Niki. Oh, tenang. Niki. Pak Kawang Niki. Niki Pak Camat. Apa le camat mai? Ye, camat artinya calon madu. Ini benar ya. Ning. Nade. Nade. Yuk. Nade dapat. Udah hijau. Lek ramat. Weh. Yuk. Mana? Yang dah ning. Keke. Nah. Catu. Catu kengken. Calon mantu. Coba lihat Ji, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Banyak. Udangnya nyodot, bibirnya kadangan, kumisnya mah bulu, padasnya mah bulu. Weh. Udiang siap gitu. Geregetan dia Ji. Yuk. Ya. Ayo demen kena mesi bulu yuk. Mara yang di mana Ji? Weh. Pangkelu yang di mana? Neng. Bayang ya. Neng. Masih sengkengke. Yuk. Ada di rumah cumuhe. Udah mudah Hasan ngadap barang yuk. Ay, yang sengadap sih gratis. Neng. Ya. Udah obralan neng. Nah banget lu siwa. Beli ben. Ben aja. Katanya antaranya. Oh, polos dia bilang tanyain ya. Yuk. Ya. Iya namanya jejelekan neng. Ya. Tampi aja. Tapi aja. Beli, bapak pulas nih. Weh. Udah Muhammad teman. Kemudian ujung-ujung lagi pulas. Mudiang menang anter sing wajib pulas. Mudiang under aja dia. Jadi sing kene nake malu nih. Oke. Bang sing lek ate najine marep kapining calon mantu najine. Nggih. Sekone ayu mecelep kamu kegedongan. Nggih. Patut ayu mau bersih-bersih dan malu nih. Mempersiapkan kamar pengantin. Beli wiro sabla. Ikan yuk. Menang nu menriki nih. Yang mau pamit je bos mantan. Yuk hijau. Jadi mempersiapkan kamar pengantin. Kalau je bos yang mau kolom mangdosir melayang. Semua akan saya ganti. Apa bro? Lampu merek Amerika. Kasur tumpuk solas. Pejek rek. Semprot dengan baik. Nyamuk-nyamuk semua mati. Le bos, enapun urusan yang mau wangsit kan beli. Kengken wangsitnya. Asal tidur beli dadi pun ke tengah. Wala ada rasku kaki. Nge, dadi yang pun ke tengah. Yang pun siap nge. Dia mau kelong nge. Dia bos nge. Dah. Yang nawagan. Matur sisip Haji Matur. Nyen sengguh haji matuan cenien. Bebalih matan ceni sing kawang ci pemane. Weh. Lung kemikang bungut cene. Lung ondelang cadek cene. Oh, caidot lakar nage dadi mantun wakine. Nen maluna. Halo. Ngaraos markakeun anak wakil. Yen prade sapunika menawi daji tan suka tan suecer ing sikian didiang. Wenten arsa sanes sio sang pinaka pesilur yan gunga deledang. Nika yang mangda sida didiang menjangkapan sarangipun yayu. Begini lah. Sekonen cai nyangkut dan pianak wakine. Ada besik petakon wakil marap kapening cai. Udah ngedar cing lacare. Liu cing lah mas-masan. Lah karatur yang cai marap kapening calon matuan cai nih. Iya
yen berade sapunika pengarsana aji ke Batak Tegal Cecadu Carik sebenaning punika menawi raja mole-mole harta berana sarwa sosocan emas pinaka pesilur yayu nya dia di tiang pacang aturan nek kene yen cai dot lakar nyangkuten pianak wakine nih wasin nih jangkuten dan malu di subane nih jangkuten cai mare cai nyangkuten makan sapuniki yo tanda saja cicuan halo nagi nyangkutan piano wakil di bawah jange uli cerik emang tiba tawa membekas pianak wakil pada dan lakar bang wakil ide anak alisir oleh jorang usai Dong rambut sih mirip bida. Tenang, kalau ada nah hidup aku manguh bayo nih. Paling melah kaltut pemargen itu bang sengengalan liwat. Matur sisi pejaring jam ini. Duaning titiang kedelumuk pisan tanerian. Mangga cokori dewa nagingin sekati pengarsane dayana. Sane makin merasa sampun kecampur tuh titiang. Nutut gurih pemargin itu yana kurung kepala. Di dari jalan kini sama baru mama. Tot pejalan pianak lah. Biasa ketiga gini. Jalan. Deglah gugula lorat aja. Aduh waktu. Aduh. Iling-iling ang ragan cokor itu. Diang si susah pun. Mailah beli. Sadalan mulut tuang alih dewa. Iya ratu. Mau mah. Biang dewa. Biang. Ide ibu pun cokor dewa rau. Yang loratna sirel. Iki cokori dewa duaku. Lagi di tekening pama. Sapun api. Sungguh yang melenan perjani. Tuh lihat sisut sengeling tekening ragu Yen unuk caine ngiring ide dua kong putra kanti sisu kene. Tulungin Ilah lah. yang ruruh itu. Loratna. Kuniki paicone kenangi dong. Ane mau Udang lehan dan gunung diuyuh. mego kemar. Sisu kuniki do yana. Benar. Inget kuniki. Ija loratna. Aduh. Ah. Dewa subeling. Yang sapuniki sekati nenten anak weten ngereng wayang cokori dewa. Lemar. Rasa kagiat tadi ibu. Di dewa nyamat loh ratna. Turin madi adi tekening ibu. Jaten nyen loh ratna toni. Loratna punika boyo wenten sios kumandi wandah putrani bu mingsikin di tiang dia Ratna Sari bu sane mawet saking jagat Ratna Dwi po Ning. Nggih, ratu duaku. Wau dados titiang ilik. Boyo kesane riyen dok ratna duwit bu. Karajak antuk ide sang Prabu ring Jongrawesi. Nenten wenten parekan druwe ipun Yano Mical. Saka wenten putrani ide asiki durung kepangih menawi kemana atuk titiang puniki. Kemet ipun antuk ipun Yano kepangih kering keleg. Medaging kaki pasung penani do duaku.
kantun dane Gusti Anom ring napi wastana bongkol Gunung Mega Kemar punika. Wantan mangkin sampun seda dane. Manehane kengken nyat idewane. Melarapan punika sampun titiang banget ngelungsur pas suecan ibu. Mangna ledang mapai ce walau waduh. Mangna wenten nyarang ditiang ngungsi ngebuk. Mereka maring jagat jongrang usibu. Paman tulungin gelah. Kemana atuh ketiang sapuniki? Sampunang malih cokol dewa pacang ngerah palawadu sampunang. Tapi modal sapunika, duane puniki sampun wenten paice mau tamu. Nayang aksi puniki. Selendang sutra puniki bisa nangin megegepuk iri kering jongrang usirat. Nayang titiang iring. Yang itu barang-barang ngidolas gelah paman tulung iring bu. Ini paman dengan enggak? Iring-iring lah.